Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will learn some sentences related to the doctors, hospital visits, medicines, etc. So before we proceed guys, please do subscribe to my channel if you have not subscribed yet and keep following. So let's begin. What time doctor will come? डॉक्टर कितने बजे आएगा? दोतोर कितल्यांक येतलो? While speaking, you can even use the word doctor. Doctor कितल्यांक येतलो? What doctor said? डॉक्टर ने क्या कहा? दोतोरान कितें म्हळें? Which medicines he gave? कौन सी दवाइयाँ दी है? खंयची वखदां दिल्यांत? Which doctor you consult? कौन से डॉक्टर को दिखाते हो? खंयच्या दोतोराक दाखयता? Where is the doctor's clinic? डॉक्टर का क्लिनिक किधर है? दोतोराचे क्लिनिक खंय आसा? You won't get these medicines in this pharmacy. ये दवाइयाँ तुम्हें इस फार्मेसी में नहीं मिलेगी. ही वखदां तुका ह्या फार्मासीन मेळची ना. Show me which medicines doctor gave. डॉक्टर ने कौन सी दवाइयाँ दी है दिखाओ. दोतोरान खंयची वखदां दिल्यात दाखय. She is admitted in the hospital. उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है. तेका हॉस्पिटलांत एडमिट केला. She is getting high fever. उसे बहुत बुखार आ रही है. तेका खूब जोर येवपाक लागला. Doctor is not come yet. डॉक्टर अभी तक आया नहीं है. दोतोर अजून येवंक ना. What is happening to you? तुम्हें क्या हो रहा है? तुका कितें जाता? I got cold. मुझे सर्दी हुई है. म्हाका थंडी जाल्या. He is coughing. वो खास रहा है. तो खोकता. Reports are not come yet. रिपोर्ट्स अभी तक आए नहीं हैं. रिपोर्ट्स अजून येवंक ना. Which test you had done? कौन से टेस्ट किए थे तुमने? खंयचे टेस्ट केल्ले तुवें? So this is all for today. देव बरें करूं. Please subscribe to my channel and keep following.